Kako da ne? Pa ja kako? Obavezno. Što da ne? Pa normalno treba ići sa svijetom u korak, ne možemo mi ostati sami ovdje na nekom ostrvu. Svakako. Ne znam šta da odgovorim na to se podrazumijeva. Ako treba da se pridruži, se pridruži, zašto ne? Ako je dobro, ok, ako ne, onda šta? Da, što prije. Da. Nisam razmišljala o tome. Pa kako da ne? Pa želja je svih građana Bosne i Hercegovine da se pridruži, pa i moja. Kako da ne? Da se pridružim. Pa ako se more pridružiti, treba da se pridruži. Da se stane u kraj ovom kriminalu, jer onda bi bila vladavina prava, a ne bi ovako bezakonje kao što je kod nas. Mogli bi se slobodno kretati po Evropskoj uniji, onda bili bi zaštićeni od strane Evropske unije. Pa eto, trebalo bi se očekivati nešto bolje, jel? Bilo bi nam sve lakše. Mislim da bi nam malo život bolji bio. Trebalo bi iz više razloga, znači imali bi pristup više kredita kao zemlja, pa bi se moglo obnoviti ekonomski u poljoprivrednim i raznim segmentima. Pa ne znam, mislim da bi situacija bila bolja koliko toliko. Pa vjerovatno bi nam bolje stanje u državi bilo. Pa zato što se ne bi ovdje kriminalce sakrivali. Ako ne uđe u Europsku uniju, onda će biti ovdje sa svih strana i svih regija će ući će kriminalci i kao nadaju se da će biti slobodni. Pa valjda zato što je tako bolje, bit će nam bolje. Sad i Hrvatska ulazi u Europsku uniju. Pa ne znam, mislim da je logična stvar da smo mi nekakva ovdje raskrsnica, da... Znam zašto je ne bi željela. Jeftine ljudske resurse imamo, znači prirodne resurse. Šta još? Što se tiče kao naroda, pametan smo narod, samo što ne možemo to da pokažemo. EU need all country in Europe, because if we are together, it's better. We can help each other in other way than what we do today. Pa vjerovatno da bi se povezala ova celina ovdje, kompletna Balkana, po mom mišljenju. Nimalo nismo blizu, moramo doći do nje. Mislim da smo vrlo daleko. Tu smo malo još podalje. Nismo blizu nikako. Pa boga mi, znaš koliko smo blizu. Ja mislim za 3 mjeseca možemo ući u Europsku uniju ako ovi Evropske unije ovim zavrnu uši, ne ruke, uši. Daleko. Predaleko smo. Predaleko. Daleko smo. Ne znam, ne mogu vam to reći. Vrlo smo daleko. A to se zna. Pa kriva je vlada naša bila, naše rukovodstvo, naš političar. Ovih koji od rata na ovamo uništavaju ovu zemlju i ovaj narod. Političara glavni šestorki, ili kako i već sedmorke, desetvorke. Pa većinom narod. Da, jer se ne znamo postaviti kako treba. Zna se. Zna se. Pa vlast. Pa vidite da neće ništa. Ovo njima odgovara. Što se tiče naših vlasti, nemoj se nikad sekirat da ćemo ući. Za 100 godina nećemo ući u Evropsku uniju, jer oni neće da mi uđemo u Evropsku uniju zato što bi odgovarali. I mi, i oni. Ima mnogo stvari koje bi morali promijeniti da bi mogli da uđemo u Evropsku uniju. Pa evo prvo ovu presudu Sejid Finci i šiptice na glavi pjevaju o njoj. Prvo Sejdić Finci, Sejdi, to je najvažnije. Da bude jedan predsjednik, pa nema veze koje je nacionalnost, nek bude samo jedan predsjednik. Znači države sve ovo ukinut, realno gledajući, ne da se zafrkajemo, da nas 6 ljudi vode, to nema nigdje ba, ni u Belgiji nema ba. Pa nešto za dobrobit ove zemlje. Moraju sve stranke vratiti korist građana jer su i građani birali. Pa da se dogovore više.
Trebalo je malo više gledati nas, manje malo sebe, svoje lične interese zastupati. Ma mi građani smo ovce obični, mi ne možemo ništa uraditi. Građani konkretno mogu uraditi raznim djelovanjima kao pritiskom, skupovima, raznim udruženjima u tom smislu. Mislim da bi se ovdje trebala revolucija da pokrenemo, da smaknemo političare s vlasti. Jedino ne znam, jedino glasanje. Pa trebalo njega svija skinuti i otjerati i nema problema, onda bi se moglo nešto raditi, ovako ne mora ništa. Pa mogu i promijeniti kad su izbori, ništa drugo, mada to... Dovesti neke vanzemaljci koji će to promijeniti sam, da budu, da vladaju, jer nama jedino tako može neko nešto i da postavi nekakve kriterije, da toljagom da nas u surlu vuče. Sve ih smijeniti, njih smijeniti, ovi koji su na vlasti. Dovesti mlade, obrazovane ljude koji imaju viziju, koji znaju što je najbolje za građanstvo. Mi kao građani da se ujedinimo i da utječemo na političare, mogli bi što brže da uđemo u Evropsku uniju. Da se složimo svi komplet, ja mislim dosta bi se odradilo, vjerujte. Pa bio čim sa svijetom živiš, znači da će ti biti bolje. Ako si sam, onda nisi nigdje prispio. Mislim da bi bio dobar. Pa bolje. Možda bi bio bolji, ajde da kažemo, možda bi mlađi otišli, neće se lakše zaposlili. Pa zavisi sad, vjerovatno živjeli bi dosta siromašnije zbog toga što bi nam uvijeli euro. Jel cijene se neke dižu nešto da bude po evropskim standardima i to vjerovatno, onda bi bilo teško. Možda što se tiče države kao države da bolje funkcionisamo. Brzo bi pali ko Grčka. Mislim da će biti bolje. Pa sa kvalitetnim zakonima, a onda sigurno i puno lagodnije. Mislim da bi bio puno bolji nego sada. Kao i svakom Evropljaninu, vjerovatno možda bi krenulo nabolje. Pa možda 2020. To ne znam ima li neko da zna. Pa možda, ne znam, nisam sigurna. Ne znam, zaista. 10 godina. Pa negdje 2023. Pa ja se nadam 2020. sigurno. A 2025. 6. Pa za jedno 20-30 godina. Možda za jedno 3-4 godine. Nikad. 2056. Nadam se do 20. Možda ja neću ni doći kad Bog zna. Za jedno 10 godina to je milijuna, a ko zna i više.